Yes, twongere tubaye ikaze mwese mudukurikiye hano kuri channel, tukaba tugiye kugaruka mu makuru abagiye anyura mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru yacu rero reka tuyahere hano muri Iran, aho perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko Iran yiteguye kugirana ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko Tehran ibisabwe n'ibihugu by'inshuti mu karere. Mu itangazo yanyujije kuri X, perezida Pezeshkian yavuze ko yabwiye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Graghach kuganira na Amerika ariko bigakorwa mu buryo bwiza budateje ibibazo Iran ku buryo buzatanga umusaruro. Agaragaza ko ibiganiro bikwiriye kuba mu buryo butabogamye, nta ruhande ruryamiye urundi, ndetse mu nyungu za Iran. Perezida Pezeshkian atangaje ibi mu gihe umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei mu minsi ishize yatanze umuburo ko igihugu cyabo nigiterwa intambara izakwira akarere kose. Bivugwa ko ibiganiro hagati ya Iran na Amerika bishobora kubera mu mujyi wa Istanbul muri Turukiya ku wa 6 Gashyantare 2026. Bivugwa ko Minisitiri Aragachi azaganira n'intumwa ya Trump Steve Witkoff. Ba Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu bihugu nka Misiri, Oman, Pakistan, Qatar, Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabo baratumiwe. Minisitiri Aragachi aherutse kubwira CNN ko yizeye ko Amerika na Iran bishobora kugera ku masezerano azafasha mu kudakora intwaro kirimbuzi. Iran yakunze gutangaza ko igamije gukoresha ingufu za nucleaire hagamijwe ibyiza, igahakana yivuye inyuma ibyo gukora intwaro za kirimbuzi, n'ubwo Amerika n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bidahwema gushinja Tehran ibyo gukora izi ntwaro. Mu minsi ishize Amerika yongereye ubushobozi bwayo mu bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati ku buryo abantu bavugaga ko isaha n'isaha iki gihugu gishobora gutera Iran. Amerika yohereje hafi ya Iran ubwato bunini bugwaho indege buzwi nka USS Abraham Lincoln bufite ubushobozi bwo kwakira indege z'intambara 70, ubwato bw'intambara n'ingabo nyinshi. Mu mpera z'icyumweru gishize Khamenei yabwiye abanya-Iran ati, ntabwo ari twe dushoza intambara, nta n'igihugu dushaka kugabaho igitero, ariko Iran izasubizanya imbaraga zishoboka uzagerageza gutera abanya-Iran. Mu rukerera rwo kuri iki cyumweru tariki ya 22 Kamena 2025, Amerika yatangaje ko yagabye ibitero kuri Iran igamije kuburizamo umugambi w'iki gihugu wo gukora intwaro za nucleaire. Icyo gihe Trump yavuze ko ibi bitero byagabwe ahantu hatatu, ariho bita Natanz, Isfahan na Fordow, hakorerwaga intwaro za nucleaire. Yashimangiye ko byageze ku ntego. Icyo gihe Iran yari mu ntambara na Israel yari imaze iminsi igera kuri 12 yose, akaba ari uku bimeze. Yes, dukomereza hano kuri iyi nkuru noneho, aho tubwira yuko perezida wa Colombia Gustavo Petro agiye kugirira uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho biteganyijwe ko azagirana ibiganiro na mugenzi we Donald Trump nyuma y'igihe abayobozi bari bamaze batumvikana ku ngingo zitandukanye. Kuri uyu wa 3 Gashyantare 2026 nibwo biteganyijwe ko abayobozi bombi bari buhurire mu biro bya perezida wa Amerika White House. Baraza kuganira ku ngingo zitandukanye zirimo ikibazo cya Venezuela, icuruzwa ry'ibiyobyabwenge, ibijyanye n'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'umutekano. Ibi biganiro bije nyuma y'amezi menshi ashize abayobozi bombi bari bamaze baterana amagambo, aho Petro yagiye anenga ibitero Amerika yakomeje kugaba ku bwato bivugwa ko bwari butwaye ibiyobyabwenge muri Pacifique. Petro kandi ari uyu perezida wa Colombia yagiye yumvikana kenshi anenga Trump ku mwanzuro yafashe wo kwirukana abimukira baba muri Amerika. Mu kiganiro Petro aheruka kugira na BBC, yagereranyije urwego rw'umutekano rushinzwe abimukira ICE rwo muri Amerika nk'umutwe w'abanazi, ndetse anashinja Amerika kwitwara nk'aho ari bwo bwami buyoboye isi. Trump nawe yakunze kunenga cyane guverinoma ya Colombia, ayishinja kudakora ibishoboka byose ngo ihagarike ibiyobyabwenge byoherezwa muri Amerika y'Amajyaruguru, cyane cyane kokayine, ndetse avuga ko azajya agaba ibitero ku bwato buzajya buba bwikoreye ibyo biyobyabwenge. Akaba ari uku rero byifashe. Yes, ariko mbere yuko dukomeza, wowe turakanda subscribe uyikande kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye
agezweho mu mikino nako yaba mu mikino yaba n'ahandi uzajya dukurikira. Yes, dukomereza hano aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemeye kugabanya imisoro isoresha ibicuruzwa bituruka mu Buhinde akayigeza kuri 18% ivuye kuri 50 kubera bwahagaritse kugura peteroli y'Uburusiya. Perezida Trump yarayirutse gushyiraho imisoro ya 25% ku bicuruzwa by'Ubuhinde wiyongera ku bundi wa 25% buzira kugura peteroli y'Uburusiya. Trump yavuze ko kuba Ubuhinde bugiye gutangira kugura peteroli muri Amerika byashoboka ko buzayigura no muri Venezuela, bigaragaza ubucuti n'imikoranire. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Trump yagize ati hejuru y'ubucuti n'ubwubahane na Minisitiri w'Intebe Narendra Modi nk'uko yabisabye, uhereye aka kanya twemeranyije ku masezerano y'ubucuruzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuhinde, aho Amerika izagabanya umusoro ukagera kuri 18%. Trump yongereyeho ko Minisitiri Modi yemeye ko Ubuhinde buzagura ibicuruzwa bya Amerika bifite agaciro karenga miliyari 500 z'amadolari birimo ibijyanye n'ingufu, ikoranabuhanga, ubuhinzi ndetse n'ibindi bicuruzwa. Nyuma y'iryo gabanyuka ry'umusoro, ibiganiro by'impande zombi, Minisitiri Narendra Modi yagaragaje ko mu izina ry'abaturage b'Ubuhinde yishimiye kuganira n'inshuti ye magara Perezida Trump, ndetse n'ibicuruzwa bikaba byagabanyirijwe umusoro. Muri Kanama umwaka ushize nibwo Trump yakubye kabiri imisoro ku bicuruzwa bituruka mu Buhinde igeza kuri 50%, agamije kubushyiraho igitutu ngo buhagarike kugura peteroli y'Uburusiya. Mu ntangiriro za Mutarama yari yaranavuze ko iyo misoro ishobora kongera kuzamuka mu gihe Ubuhinde butagabanyije ibyo bugura mu Burusiya, bugatangira gukorana bya cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuhinde bukoresha cyane peteroli ivuye hanze ku kigero cya 90%, ndetse kuva muri 2022 bwakoresheje cyane ivuye mu Burusiya, ariko mu bihe bishize bwagiye bugabanya umubare wa peteroli bugura muri icyo gihugu uva ku ngunguru 1,200,000 ku munsi ugera ku 800,000 nk'uko raporo y'ibiro ntaramakuru y'Abongereza Reuters ibigaragaza. Iri gabanywa ry'imisoro kandi ritangajwe nyuma y'uko Ubuhinde n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bagiranye amasezerano y'ubucuruzi busesuye cyangwa se Free Trade Agreement. Akaba ari uku rero hano byifashe mu gihugu cya Amerika n'Uburusiya. Yes, amakuru yacu rero reka tuyakomereze hano aho AFC M23 yemeje ko yagabye igitero ikisanganye. Ihuriro AFC M23 cyangwa se M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryagabye igitero cya drone ku kibuga cy'indege cya Bangoka ikisangani mu ntara ya Chopo mu ijoro ryo kuwa 31 Mutarama rishyira uwa mbere Gashyantare. Kuwa gatatu Gashyantare, umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko iki gitero cyari kigamije gusenya ahantu hategurirwa ibitero bya drone kuri iki kibuga cy'indege bigabwa mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Kanyuka yasobanuye ko AFC M23 itazarebera mu gihe ingabo za leta ya RDC zizaba zikomeje kwibasira abasivili, kandi ko ahantu hose zikorera ibyaha izaha zisanga kugira ngo isenyere ikibi aho gituruka. Yagize ati AFC M23 irahamagarira ubutegetsi bwa Kinshasa gufata umwanzuro udasubirwaho hagati y'amahoro n'intambara. Niramuka ihisemo amahoro igomba kubahiriza agahenge, nihitamo intambara izaryozwa ibyo izakora byose n'ingaruka zose zishobora gukurikiraho. Iri huriro ryatangaje ko leta ya RDC idakwiriye kwegeka iki gitero ku bandi kuko ari ryo byagabye iki gitero muri Kisangani, kandi ko mu gihe yibaza ku nkomoko y'ibikoresho byifashishwa muri urugamba ikwiye kwibuka ko ku kibuga cy'indege cya Goma na Kavumu hafatiwe byinshi. Akaba ari uku rero byifashe. Ikindi wamenya nuko AFC M23 yamenyesheje leta ya RDC ko atari yo yonyine yemerewe gukoresha drone n'abacanshuro. Akaba ari uku rero byifashe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yes, akaba ari naho rero dusoreje amakuru yacu.
ariko nyamuneka we mwibutse ko utarakanda subscribe uyikande, kande like kugira ngo iki kiganiro kigere ku bantu benshi, ubundi tujye dukomeza tubane mu makuru menshi agiye agezweho kandi atandukanye. Mwari kumwe nanjye David, turabakunda hano neza cyane.